पणजेत 7 मार्गांचेर 48 कदंबा ई बसी चलतात. ह्या सेवेचो आता मेरेन सुमार 16 लाख प्रवाशांनी लाभ घेतला. प्रवाशी कॅशलेस पर्याय स्वीकारतात. बेगीनूच पुराय सेवा कॅशलेस करतले म्हण संजीत रॉड्रिगीस उलयला. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. ना V1 V2 स्टॅटीक आसता. सो आतां लोकांक कळटा B1 येलो वन जाल्यार भायल्यान आसता तें स्क्रोल जायना, तें स्टॅटीक आसता. सो लोकांक आमी एक म्हणटा येल्लो वन एके सायडीन वता, येल्लो 2 दुसरे सायडीन वता, रायट हँड सायड लेफ्ट हँड सायड. येल्लो वन गोज अप, येल्लो वन गोज डावन, लायक दॅट. वायलट वन गोज अप, वायलट 2 गोज डावन. तश्यो केल्या आमी त्यो. 48 बशी आसा. ऑल आर रनिंग. No, we have all 48 buses. Actually 40 are running and around 8 buses are serviced on a day-to-day basis. No, they are serviced. So maybe midway also they change, because servicing is extremely important. Nobody gives that stress. So they are assigned route wise. So if you go, that 42-seater bus is only on the outer route. Yes, it does not come on any other route. Then if you go to the Altino and the 18 June road, those internal routes, they are the smallest 7-meter buses. The rest have 9 meters. ना पळय, आमचो जो प्रोजेक्ट आसा हो एक्झिस्टींग बसी मदींच चलता. Our passengers have grown from 24,000 in Jan to 21,000 in Feb and 25,000 in March. And see our digital revenue. From 0% we have gone to 26.45%. We are now ready to make this conductorless, because people have already accepted without our push 25%. Now when we push, we will immediately make it almost 90%. So this is also growing. So we are ready to do this conductorless. The violet route which goes to Mala and Santines, again without our push, though there is conductor, 26.81%, almost 27% is digital revenue. On its own, people are doing digital. So here also we are ready to go, and we will slowly remove our conductors one by one. पळय, आमचो टार्गेट 0 सान चालू जाला. आमी नको आहले कशे बसीस चलतले आनी कशे वतले ते. आज आमकां कळून आयलां की खंय रुटार, पणजे सेंट्रल रुटार आमकां खबर नाशिल्ली 18 जून रोडार बस चलतली की ना, लोक एक्सेप्ट करतलो की ना. आज ते 18 जून रोडार रोड इतली बस चलता आनी इतले लोकांक हें जाला, ताचे फायदो जाला, ही म्हाका दिसता ही खोशेची गोश्ट. आनी आमी सगळे कडेनी पळयल्या, आमी पाट्यार बस चलयता. पाट्यार लोकांक चलून वचचें पडटलें. सेंट्रल लायब्ररी आहा, LIC आहा, जायतींची ऑफिसां आहा, थंय इन्कम टॅक्स ऑफिस आहा आनी गव्हर्मेंट ऑफिसीस आहा. आमी पाट्यार रूट केला. बाटले, मळा, सांताक्रूज भितर, तालिगांव भितर हे सगळे रूट केला. हे अनसर्वीस्ड आहले. सर्वीस आहली जाल्यार स्केलिटन सर्वीस आहली. आज आमी 15-15 मिनटांनी थंय बस धाडटा. सो म्हाका दिसता लोकांनी हो आमचो प्रयत्न एक्सेप्ट केला, आनी हो असो रूट प्लॅनिंगान जायतेशे रिसर्च जाल्लो. आमी रूट बेश्टोच करूंक ना. तर खंयच्यान वतले, खंय पॅसेंजर येतले, कॅचमेंट एरिया सोदून हे रूट काडलेले आसा. आनी म्हाका दिसता लोकांची ही रिस्पॉन्स पळोवन आमकांय बी मातशी खुशी जाली. Yes, the driver accepts the cash. Yeah, so the issue is the drivers say that whether they will pay attention to driving or they will collect cash. No, the bus is stopped. It is not collected when it is. The bus stops. You only when you pay you can get in. And there is a very disciplined queue. On the move there is no chance, because you have to tap and then move in. So if you don't tap, you have to pay and move in. You can't move in otherwise.